n'ibintu bikomeje kugorana aho ingabo ibihumbi 10 zikomeje kurungikwa mu misozi ya hariya ya Minembwe ingabo z'u Burundi, ariko na M23 nayo ikomeje kwitegura. Murabona ko ifite imbunda zikomeye cyane zihanura indege, murabibona ko izi modoka rwose ni imodoka M23 nayo yamaze kwitegura. Intambara ikomeje gufata indi ntera kuko uko leta y'u Burundi na leta ya Kongo ikomeza icura imirwano, icura uburyo yatera bari abanyamurenge n'aba M23 bakomeje kwirinda. Hano ikigaragara nuko leta ya Kongo na leta y'u Burundi ari byo bikomeje gutiza umurindi izira ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Hano kandi u Rwanda rurashinjwa yuko ngari rwo ngo rwishe amasezerano ya Washington, ariko hari ibimenyetso simusiga bigaragara ko abarundi n'abakongomane aribo bakomeje gusenya umubano cyangwa amasezerano ya Washington. Hano biragaragara yuko kugera mu kwakira ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 10 zari zimaze gushinga ibirindiro bitandukanye ku butaka cyangwa bitandukanye muri Uvira no mu misozi ya Mwenga. Ndetse ku rundi ruhande Kinshasa imyitegure ikomeye kwiyongera kuba Canshuro. Hano bivuze ko hano ntago ari u Rwanda rukomeje kwicara amasezerano, kuko iyo baza kuba biteguye amasezerano y'amahoro ntago bari kuba bari kurungika zino ngabo ibihumbi 10. Kandi ikindi hari ikintu muri kwirengagiza namwe bayobozi, kuko urabona jenoside ijya kuba mu Rwanda, ibintu nk'ibi byatangiye gutya hari igihugu cyangwa igihugu gishyigikiye ubwoko bumwe ubundi bukicwa. Kuko urabona hari nko muri leta na hariya muri Kongo abanyamurenge cyangwa abantu bavuga ikinyarwanda nibo bari kwicwa. Bivuze ngo nibataza kwitonda naho ni jenoside deje iri kuba ntago ari ukwitonda, kandi amahanga ararebera. Ubundi turibaza kuki hajya kuba ibiganiro muri Washington hakagenda leta y'u Rwanda na leta ya RDC. Aha ni izingiro ry'ikibazo biriri, kuko leta y'u Rwanda ntago ari iri kurwana muri RDC. Ubundi muri RDC arizo ziri kurwana muri RDC, n'abanyagihugu bari kurwana ubwabo. Nkuko na jenoside hano mu Rwanda irategurwa iterwamo n'inkunga n'abanyamahanga, nkuko hari muri Kongo ni jenoside iri gutegurwa abanyamurenge yarangiza igaterwa inkunga n'ibihugu byo hanze, kandi biri kurebera. Bari kubyitirira ibindi bihugu, kandi ibindi bihugu birarengana, nk'u Rwanda rurarengana, ahubwo n'abakongomani ubwo bari kurwana. Rero biriya bihugu byo hanze nabyo rero biri gutiza umurindi, cyangwa biri kuvuga byicariye mu biro bivuga ngo u Rwanda nta kintu bibitwaye, kuko intambara ziraba zireba, ahubwo nibo bari kuzitiza umurindi, kuko bafite ibyo bishakira hariya muri leta, hariya muri Kongo bari kwitwarira amabuye y'agaciro. Aha ntago byumvikana uburyo M23 bikurwana na FARDC barangiza bagatumira leta y'u Rwanda. Ntago ibyo bibaho, abanyamurenge bari gupfa, bari gushira. Hano hari amakuru agaragara ko muri Kanama FARDC na Wazalendo bahaye abanyamurenge iminsi 10 yo kuba bavuye muri Uvira, bitaba ibyo bakicwa. Banamenyeshwa ko nta muntu wemerewe kujya mu isoko guhaha, nta n'uwemerewe kujya ku ivuriro ngo cyangwa ahandi. Ni ukuvuga ngo imibare yerekana ko nibura hejuru ya 80% y'amazu y'abanyamurenge cyangwa abantu bavuga ikinyarwanda bo muri Kivu y'Amajyepfo basenyewe. Inka zabo zibarirwa mu bihumbi 7 ziricwa, ubwo baranaziriye. Aha urumva ko hano rero ni ibintu bigaragara yuko iyi ntambara yafashe indi ntera ndende, kandi abantu bashinzwe ububanyi n'amahanga bahora bakoreye inama idowa na hehe bari kubyirengagiza. Bakicaje M23 akicaza na leta ya Kongo bakaganira. Tshisekedi arimo ibintu ari gukomeza yitwaza, aricukurira amabuye y'agaciro yarangiza kohereza muri Amerika. Nk'ejo bundi yakomeje yirukanka inyuma ya Trump amubwira ngo reka nguhe zahabu ariko undinde u Rwanda rurarengana. Ahubwo Tshisekedi afite imigambi mibi yo guteza intambara mu karere k'iburasirazuba. Intambara y'ubwo yamunani, ariko arashaka kuyikwirakwiza mu karere kugira ngo ibintu nabona byakomeye baze batabare. Ariko se wapi?
abarundi nabo bakomeje kwitana ba mwana bavuga ko iriya ntambara batayifitemo uruhare, nabo bari gushyira ibyaha ku Rwanda ngo badufatire ibihano. Ibyo ngibyo ibyo bavuga nta shingiro bifite, kuko hanaberetse ko abasirikare barenga 10,000 bari hariya bari barashinze ibirindiro hafi n'umupaka wa Kongo. Toni zirenga 40,000 z'amasasu leta ya Kongo FARDC yahaye igisirikare cy'i Burundi. FARDC no gukuraho ingabo urumva barakomeza bavuga ngo ni u Rwanda, kandi abarundi biteguye kera bashyira 10,000 hariya. Hari abandi bantu 1000 bigeze muri 6 biri hara mu misozi ya Minembwe na hehe hose banze kuva hara mu misozi kuko biteguye imirwano, barashaka kwica abanyamurenge. Ni ukuvuga ngo hano hari inkuru ivuga ngo FARDC na Wazalendo ikomeje kwikwiza ubushobozi, kandi bifashijwemo n'igisirikare cya FARDC. Bivuga ko mbere y'amasezerano asinywa ku itariki 29 Ugushyingo, FARDC yahaye iriya mitwe ikorera muri leta ya Kongo toni zirenga 3 z'amasasu. Amasasu yaherekejwe n'ibiryo bijya mu bice birimo Bibwe na Hembe. Abantu bazi muri Hibwe barahizi na Hembe. Ibyo ni ibice biri muri Kongo birimo abanyamurenge benshi. Ku itegeko ryatanzwe n'ubuyobozi bwa Regima murayumva hano hari muri Kongo 3402 ifite kode 3102, ingabo za RDC na Colonel Salomo Tokoronga. Ni ukuvuga ngo amahanga ari kurebera gusa abantu bari kwicwa, barangiza akavuga ngo leta y'u Rwanda ngo niyo ifitemo uruhare. Yahoya rwose, ibi ntago ari byo. Hano ndongera mbabwire andi makuru atangaje ko impfu zikomeje kwiyongera kandi amahanga arebera. Kuva iyi ntambara yakongera kubura, bivuga ko hari abasirikare barenga 4,000 by'abarundi bamaze kugwa muri iyi mirwano. Abana b'abarundi 4,000 bamaze gupfa. Amakuru yemeza ko abandi barenga 800 bafashwe bugwate na M23. Bivuze ngo hano barerekana ibintu by'uruhande rumwe. 4,000 b'abarundi baguye mu ntambara, ariko bivuze ko hari n'abana b'abanyamurenge bari kugwa muri za ntambara cyangwa M23 bari gupfa nabo. Kandi ngo ibihugu bishinzwe ikiremwa mu ntara birakanuye bo bashyize akaguru, kandi bari guhembwa bavuga yuko ngo ari leta y'u Rwanda. Barebe ikibazo aho kiri, bareke kwitwaza u Rwanda. Hari kandi abagera ku 600 bagose imisozi ya Minembwe. Abo baramara iki? Ntago ari abanyarwanda. Abo ni abarundi bagose imisozi ya Minembwe, barashaka kwica abanyamurenge n'abavuga ikinyarwanda. Ku rundi ruhande, umutwe wa FDLR na Wazalendo ikomeje kwikwiza ubushobozi ngo kandi bifashijwemo n'igisirikare cya RDC. Hano ni ibintu bikomeje kabisa. Urona impfu zikomeje kwiyongera cyane. Ubwo rero bivuze ngo bari abantu bashinzwe akanama k'amahoro ku isi nibagerageze barebe icyo bakemura, kuko intambara zo zikomeje kwiyongera. Ariko mureke gukomeza mwitwaza leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ifite ibibazo byagomba guhangana nabyo, ariko iby'intambara bitarimo. Amahoro turayashaka, kuko amahoro twabuze amahoro igihe kirekire gihagije. Ndagira ngo mbashyiriremo iyi nkuru ya perezida wacu, perezida Paul Kagame. Ibi bintu yabibonye kera aratabaza, ariko ntawamutabaye. Yahamagaye perezida w'i Burundi Neva amubwira ngo abasirikare mbona ukugenda urungika mu misozi nabiki. Arongera anamubwira ese ko ingabo za SADC zagiye i Burundi nako zagiye muri Kongo, izi Burundi ziri kujyayo kandi zitari muri SADC ziragiye kumara iki? Yabuze ikintu agenda amusubiza ko perezida arabirebaga. Bivuze ngo rero iyi ntambara iri gutizwa umurindi n'u Burundi. Barangiza bagataka ngo bari kurasa ku butaka bwabo, ahubwo barashaka uburyo bakomeza barasa abanyamurenge babica. Ese ubundi abanyamurenge b'abatutsi barazira iki? Mureke duhagarike jenoside ikorerwa abanyamurenge hara muri Kongo, kuko ni nk'iyi yakorewe abanyarwanda hano mu Rwanda. Mureke dukurikirane iki kiganiro cya nyakubahwa perezida, ibindi turaza kuba tubireba ku mugoroba. Ciao ciao. Nafashe telefona perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza
ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC, Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi ubwo yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe, Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma, za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndamubwira nti hari ababimbwiye nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Ati atoya barakubeshye, tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu. Ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye ubwo ndabyemeye ko mutariyo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka, tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. Byaho biguma ari urujya n'uruza. N'uyu munsi rero kuba ibintu byabaye mbere y'uko tujya gusinya amasezerano, na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira, n'ibihumbi by'Abarundi bari muri Uvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko Abarundi bangana batya, izi ngabo z'Abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo, hari chaos iriho, bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe, nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose. Aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye, erega abantu baratakambye habura batabara. Ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira, intambara irahaguruka y'amahanga ngo ni u Rwanda. Ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo.